usira abantu baito munyi were agantiga ndanyanka agantiga wotabo agantiga ndateseka agantiga wotabo abakari banona baito esibono tabaito buya nsino ni binto nyora hamwe mulenge iganigo ibinto bigosiro manye ateka agantiga ndarema agantiga ndanyanka agantiga ndateseka agasora bame yani abaswara suti agantiga namanyara nakoro mugondo amaisha kamateme igaringere arantuna tolengerane edina baby edina ulikwenda wapi edina baby edina ulikwenda wapi kile kipindi cha nyuma nilichokuwa mimi nikilima ulinidharau sana na hadi kufikia kuondoka edina nilikuomba edina baby nivumilie edina ukakataa ukabeba kilichokuwa chako edina ukakataa ukaondoka ukenda mbali nami edina baby edina umekwenda wapi edina baby edina umekwenda wapi kile kipindi cha nyuma nilichokuwa mimi nikilima ulinidharau sana na hadi kufikia kuondoka edina baby edina mama kumbe pesa ndizo zilikufanya unipende na pesa zimekufanya unitende pesa ndizo zilikufanya unipende na pesa zimekufanya unitende madhaifu kwangu yamekuwa changamoto madhaifu kwangu yamekuwa changamoto edina mondo wabwire obugo na ng'ombe bari tutaigo mabukira tugoma tokora masali bana bakyamanyinga montegera nuikirishe na rero eno ya edina wantigere okamuliga tena nyoronde na nyoro mobensi omohya watambande nawe alipo nipo karibu sana Kimra sauti ya Nyanungu yani bokenye mwikara kwirambo n'ibiro bitahise bari bani bikube itebere n'abana babyo tacho bahiro bategera no muragoyigwe kama idire senti ahancheye hani gusi agantiga na pamba ini nkalema nkanyora kino nanyore sasa nanyora umukungu wonde igenda nakinya tolengerane yetaho Chop Kimrapa Tutu ya mala Niko na producer Emma Umumura gukura givaso Umuntu w'abantu Sikia Yaruchinyori bindu sasa rawanza kuiburuka kembeba Aruchinyori umubensi umuhara wanza kunyiburukera Arande turubu kangi ndenge kumoteremuko Ndamotemera ari arusere Urujuzema Tiga tubatebi Abana bake barare Ali tubine Mama tubine Weya tubine Ali tubine Muya tubine Weya tubine Urarenga Katora rara wenyu Urarenga Kakatora re wenyu Turarara wenyu Urarenga Mwagati urare wenyu Siki Umuya umoyo Kibenzi kyomoyo Utachu nkogote Ngoteme igisi Anuwe kumaha Mubaso ndabuka Anuwe kumaha Putiko ndarara Kuhire kubazazi Ngene ngotambulishe Nabo begobuya Manano wane Kibenzi kyomoyo Kebenzi kyomoyo Omona no morembo Omona no muya Omona no muchomu Omona ne kebenzi weya Bane
china mabere gari gatasiri gukirandi kirenka ganyoranga icho y'umwana wabwire rero nikaye na producer imagukura kibaso aikire kama kuba kuria toba yegete kemwe yani toba yabasani weka ale wana unagere wana unagere wana unagere mam ale wana unagere wana unagere wana unagere gogo omona numuya awaitu baramutuna omona no molembo awaitu baramutuna chike bondeke nungkula ndani ya Key Life ndani ya Kahama mbele kagongwa nyuma no mundo emebarige wena etupo ndani ya Key Life Records ndani ya Kahama Key Life Records nipo ndani ya studio yani kwa Key Life Records tunazidi kukiwasha muje totenge muje tubile muje totenge muje tubile lazima tutie mwaka wa sapamba lazima tutie tia hela umubini onawe tia hela umubini onawe weka sasampa nipo na kijana mkarimu mwite sauti ya Nyanungu yani Kimra bila kumsahau binamu yangu yani Juma Chazmas yani ibiti kagusa nani my on the beat muje totenge muje tubile muje totenge muje tubile abakungu mboyoboyo abagaka mboyoboyo abamura mboyoboyo basubati mboyoboyo tubine rero tubine tona kimura tubine rero tubine tona ima on the beat ndani ya Kahama. Asante sana Kimura kwa support yako kubwa sana blaza, nakubali kazi. Njoo kwenye mitambo wape maneno kidogo nisiwe mwongeaji sana. Wapi DJ Fire ndani ya Timaro tabatemera babine Gendo bankeri sikia anukuya gibaso ogendo bankeri kuhika kehacha ogendo bankeri ogere nyamongo ogendo bankeri ogende zanaki ogendo bankeri zanaki eka kera abantu banyanungu abantu abwirigi weka niko na ema yanu moto manene my on the beat kera abantu bagi basuponso mbakeri omono wegesacha tatuna maokoto chipisi chino omanye hochire omono wegesacha atuna maokoto chipisi chino omanye chihumiri omono wegesacha atuna maokoto abakari bano kera gentu maokoto ukienda sokoni lazima